kugania ngoro gugukora mirimo amo na serikali anene ni yone ngwana ya omo yabwatukwa amo no manager we bunge ya Nyaribare Masaba Andrew Nyamweya chinga kyarengo kwana ase egeti kya Nyantrago asomoiga abo gotiani gwa bene kwa mu assistant chief we subrogation ya Nyamasibi Douglas Osano ngona kolera more nekera mukolera mwishimango bategerare ipara nere litubwate ya nzitiramu ya sosera egendera masha ipara ile ratenena kama mwishimango arwani abeke kuchuresa na ende tokirete na ntoka nyorofika sajiki ya rusi wo ipara ya ibacho keroka nyanturage kona naroga tabayibe kile budget lakini pesa njiko bekwaro ichile nene kwa watu masimba na ramasha chakua mire pesa njiko bekwaro wano lende tukuhulia tuwata ya viunga pesa njile serikali inumoro opposition wano lende moja watorra towa soya serikali kwa lende pesa njilo osie para njilo osie chiro mumanyenga isababu nero 2027 lingale tukatura nyora chile satura bakara magendro ekera tu mwishimu akora magendro 2027 lingape ngomunyi wetu balimo kwane ke bushie ki ngomunyi wetu na ki tore ko benda tora bochoria na into nyora no ni pale kweramu tuma timu mwanzo tuma changaro lakini use 2027 yana hapo nazo 2026 sio mtorozo inoenda kiwe sachi tuanzana dichwe sepae dichiro dirichie tuenda 2027 tutaenda ki ayande twara atire ono twagamba ya usi kenya sawa serie na wote ndogo tebanga tutageta maendra ko